Dayke kurbana bahçemi Diyarbakır Disayirot yelemelemeyi ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين واجي من عدو ماما من كيتي يا ما Ataklar Zeynep birbu Bekelama Avayamun Azna verbu Bejna khada Hubawa Dayke kurbana bahçemi Diyarbakır Disayirot yelemelemeyi Dayı kurban cuhra pelip serpeli dıkıda ve serkelemeyi Hacı hanım Disayirot dilemiş şevti dayka müket biramneyi Destre çave mağariba kude fena barana buhare Teci kurana sekneyi Deyvah dayı, garibim dayı Deyvah dayı, bekesim dayı Kesim ne malriye ve dünyaya dayı Derler hanım dayı هەکە مرۆڤ باوەری لە خەیاڵین خۆ بینە و ji bo vê jî di têkoşîna xwe de bibiryar be wateya tu astengiyan nabîne. Her zehmetiyên ku derdikevin pêş yek bi yek tên vemirandin. Lê heke ew xeyal li erdingariyeke ku feodalî lê serdest de hatibe kirin, wê demê ew xeyal dibe xwedî wateyeke giranbuha. Ew jî xwedî xeyaleke bi vî rengî bû. Dixwast bibe stranbêj û dengê xwe yê ku wekî wê delal bû به هر کسی بده گهدار کرن. لی اف خیالا کو دکر نه او قاس حسان بو. لوره دناف جواکه که فودال ده هکه تو جن بی او هکه تو به ناسنامه خویا جن بخواز ببی سترانبیش هنتشت تنه ده خیال کرنه ده بسی نوردما. جبر ویجی به ناسنامه خویا جن تکوشینه که کو و بکره دنگه که نمر دا دست بکرن. گلک کت دا، گلک اشکشاند. لی دوج خیالین خو برنده. بله. ام قالا کیبانویا بیتاج و بیتخت آم موزیکا کردی عیشه شانید کن. دونش بو خود تلفون بکل تلخین برا عیشانا من غدل شوتی ورا عزیز بردل منه دبرا ورا مبدا دكتور حكيمي ولا جغير عيشانا مكسي متنني داي وغضاي غريب داي داي وغضاي بكسم داي كسم نماري بدنيا يزدمرم داي عیشهشان ده سال 1938 لآمده ده ناو مالباته نافدار و دولمند جدایی کتبه. مالباته وی جه مالباته خالد جبرانی کو ده سرهلدانا شیخ سعید افندی ده تی کشتن دهات. او یک باره لسر باو و داییکا وی گران ترد کر. ده وی زاروکین وانجی لگوری نرخن وی مالباته نافدار باهاتا مزن کرن. جبر باوی وی دنگبیجه که نافدار هریمه بو عیشهشان هین ده تمن زاروک ده بکلام و سترانبیجی را بو علاقه دار. جواتین دنگبیجان اینکو هر دم لمالا وان پیک دهاتن باندوره که مزن لعیشه شانی پچوک دکه.
Ev bandor sal bi sal Ayşe şanê ber bi dengbêjiyê ve dikişîne. ليل بمال تنكني وزيج قرات أشلكم بمال ليل بمال تندرجي حوساد لغرمان توكي بجاري البشناتكين ليل بمال تنسبي سبي ملتي سلطلت مفاش لاقضى بقرنم روكي رمضاني سحور بترق بتبك وربمال سودالك شابتمي از حيرانا بشناتمي وربي Jiyana wê ya hunerî ya ku di pêşerojê de derbasî dîroka muzîka Kurd bû di wan salan de dest pê dike. Ayşe şan bi bawê xwe re di şevbihêrkan de cih digire. Mewlûd û beytan bi awazên xwe diğemilîne. Şevbêrkên ku tên lidarxistin bi sedem ku Ayşe şan çanda Kurd, dîrok û muzîka Kurd naz bike. Di axaftina xwe ya pêşerojê de Ayşe şan dema behsa wan salan dike van gotinan tîne ziman. Xwazî zimanê dîwarê mala me hebûya û qala wan şevan bikira. Ez di goşeke malê de rûdiniştim min li dengbêjan dinêrî û guhdar dikir. Dema yek gazî min bikira ez vediciniqîm. Sallana sallana meçeser abi yıkanmış esbabın ve haber tabi sallana sallana meçeser abi yıkanmış esbabın ve haber tabi bir öpücük isterim yabancım değilim kısmam eteme bebejine beji hayran eteme yabancım değilim zalim kısmam eteme bebejine beji hayran eteme hasta değilim keçine paşete. Dengê ku ji dilê wê di herekî zimanê wê di demek kin de ji aliyê her kesên li herêmê ve tênasîn. Ew xeyala wê ya mezin jî di wan rojan de di mêjiyê de hêdî hêdî cih digire. Dixwaze dengê xwe yê delal bi her kesî bide guhdarkirin û bibe stranbêj. Lê mixabin feraseta feodal a ku nasnameya jin bi her alî dagir dikir, tarîtiyekî li ser xeyalên Ayşe şanê dide ava kirin. Divê jin nebin stranbêj. Divê destûr neydayîn ku jin di nav civakê de bibin xwedî nasname. Feraseta feodal xwedî van gotinan bû. Lê li dijberî vê ya ku ev pergal red dikir jî Ayşe şan bû. Bavê wê jiyana xwe ji dest da bû. Bi tena serê xwe mabû, lê dîsa jî bi biryar bû ku xeyala xwe bîne cih. Di rewşeke bi vî rengî de di civata dengbêjan de gotina kulamên Kurdî didomîne. Dengê şewat û hestiyar gelek bandor dike li ser guhdervanê wê. Hemû Kurdîstan li pey dengê wê digere ji bo li wê guhdar bike. Lê belê kes nizane ku ew êş û janeke çawa dijî. Ji ber malbata wê ya feodal nahêle ku jin strana di nav civakê de bibêje, bi daxwaza malbatê bi zilamekî ku jê hez nake bi zorê tê zewicandin û ji vê zewacê keçek wê çêdibe. Ev zewac jiyana wê gelek dixe zorê. Demek paşê dev ji zilamê xwe berdide û ji zordariya civakê neçar dimîne ji Amedê koçî dîlokê dike. Li dîlokê jî ji ber ku zimanê wê yê Kurdî qedexe ye, di radyoyek herêmî de stranên Tirkî dibêje. Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim dinleyin derdimi dağlar söyleyeyim o yardan bir haber verin öleyim vallah vallah
billah billah öleyim vallah vallah. O yardan bir haber verin öleyim vallah vallah. Öleyim billah billah öleyim vallah vallah. Di sala 1963 de ji ber neçariya aborî koçî Stenbolê dike. Li Stenbolê konserên bi Kurdî û Tirkî dide. Li vir bi strana Ez Xezalim tê naskirin û sêlika xwe îmze dike. Banda xwe ya yekemîn ya Kurdî Tirkî li vir derdixe û ev band li welat tê belavkirin. Bi vê banda xwe li welat bêhtir tê naskirin. Lê mixabin nav û dengê belavbûna Eyşeşanê jê re neba parezge. Zordestiya li ser wê zêdetir dike û jiyanê lê tengtir dike. Dema qedexekirina zimanê Kurdî de ew zêde li ber xwe nade û di sala 1972 de ji Stenbolê koçî Almanyayê dike. Li vir jiyana penaberiyê dijî. Li welatê biyanî ji xaka xwe dûr xebata xwe ya hunerî didomîne. Weke hunermendên din ew jî bi dizî û dibin destan de bandê ku amade dike ji xerîbiyê dişîne welat. Bi saya van bandê ku qedexene gelek tê naskirin û tê guhdarkirin. Li ser êş û zehmetiyên ku dijî bi agahiya mirina qîza xwe ya Şehnazê ve Eyşeşan dikeve nav janeke kûr û demekê xwe ji xebatan dikişîne. Dev ji her tiştî berdide. Piştî vê navberê li ser jana ku dijî kulama qederê dinivîse. Di jiyana penaberiyê de agahiya bijan a duyemîn ji dayika wê tê. Tekane kesa ku wê fêm dikir û her tim alîkarî jê re dikir jiyana xwe ji dest dide. Dema dayika wê nexweş e, li ber mirinê ye, dixwaze keça xwe Eyşeşanê bibîne. Lê mixabin malbata wê ya feodal nahêle ku hevdû bibînin. Lewre ew sûcdar e ji ber ku ev jin kulama dibêje. Li ser vê yekê rûdinê û li ser dayika xwe kulama hey wextayê tîne ziman. Dayke kurbana bahçemi Diyarbakır'ı sayrote yelemelemeyi.
دای قربان جو خرافه لپسر پیره دخداوه سر کلمه حاجی خانم دی سایرو دلیم شوته دای کامی کت بیرامله دستره چاوه مغریبا خود فنا بارانا بهاره تیج قرانا سکنه دی وقت دای غریبم دای دی وقت دای بکسم دای کسیم نمال ریوه دنیای دای در رانم دای عیشهشان دمک پاشه دیسا ودگره استنبولی. دخوازه جیانک نو ساز بکه. دیسا دزوجه و سی حب زاروکن ویچه دبن. مخابن جیان دیسا پیرا ناکنه و دیسا دکوه تنگاسیه. او تجار دفج دوزا خبر ناده و دیسا کلامین کردی دبیجه. دسلاتار ناهیلن راحت بجی و وی بیچاره دهیلن. گفا لید خون و جیان لید تنگ دکن. دو وقتک وهاده پشکریه هری مزن یا مالباتیه. لبلی زارکن ویجی وی بتنی دهیلن. او جی زیده نکاره بسکنه و بری خواده ده پارچه یک بندست یادن. باشوری ولاد و ده سال 1979 ده درباس بغداد به. جراقي حيا برو جراقي حيا برو خوين قوتي سركبرو خوين قوتي سركبرو آگر كت نبادلو آگر كت نبادلو دلم شوقتي جحال ورا رودنم ودقريم جدرد ورا دورن ورن پشمرگم ورن دورن ورن kurmancım ورن رودنم ودقريم جحال ورا دنگ عیشه شانه به آلیکاری حوالین وین هنرمند لبغدای در رادیویا دنگ بغدای ده تبیهستن به ناو عیشه شانه علی. ایدی ناو وی عیشه شانه علیه. دوی دمی ده لبغدای در رادیوی ده برنامه به زمان کردی دواری چند و هنر کردی ده تین چه کرن. مینا رادیو ایریوانه او رادیو دنگ بغدای جی ده جینا هنر و چند کرد ده گلک کت دایه. رادیوی دنگ بغدای محمد شیخو و گلک هنرمندین دنجی مزن کریه و دایه ناس کرن. دوی دمی ده در رادیوی دنگ بغدای ده محمد عارف، حسن جزراوی، محمد شیخو، تحسین طه، مریم خان، عیشه شان، ایسا برواری، کاوس آغا و جمیل هوروکو هنرمندین گلک تین گهدار کرن هبو. دوی دمی ده والی هولری اف هنرمند و جنا بدو و دخوین هولری. عیشان علی لهولری تکیلیوی به هنرمند نافدار محمد عارف و ایسا برواری را چید به. عیشان علی، ایسا برواری و محمد عارف به هفره لگلک باجار باشور به تولیبون هزاران کس کنسرین مزن ددن. جیانا عیشان علی گلک باندور لسر جزراوی چید که و جزراوی سترانک لسر ویدن ویسه. به ناو عیشان علی سترانک وها دخوینه. لی وای عیشان لیوای چاف بچوک لیوای او دنویسه عیشان لیوای تنکل وای نازدار وای قابل وای وانا كلي كونجر وجيرانا سرقو بريبتني عيشان علي بلال برفاي جاي كما كامل الكدي شاف مواري د سالین 1990 ده جباشور درباس باجار بیانی یه ازمیرید به.
دەستپێکا ساڵên notî de heman demê de li Başûr û Bakurê Kurdistanê serdêmên bilindbûna agirê têkoşîna azadiyê bû. Li hemberî berxwedanên gelê Kurd, Ayşeşan jî bêdeng namîne û ji bajarê İzmîrê bi kulamên werim pêşmerge û Newroz berxwedanên gelê Kurd silav dike. وەکی me got, xwedî xeyaleke mezin bû. Ji bo dengê xwe bi rengekî azad bigihîne civakê, li dijberî feraseta feodal, şerekî hunerî dabû destpêkirin. Bi nasnameya xwe ya jin, bi dengê xwe yê qedîfe, li gel tevî êş û janên ku jiyan dikir, herêm bi herêm geriya hunera xwe pêşand. Têkoşîna ku dida di heman demê de li dijberî feraseta desthilatdar a zilam têkoşîna hunera azada jînê bû. û vê têkoşîna xwe heya kêliyên dawiyên jiyana xwe doman. دلی هران ve dünyayı nemam deran hemi kuban. Jiyana wê ku her kêliyên bi wate û tije derbas dibe, heya 1996 demam dike. Ew zaroka ku di civata dengbêjan de bi dengê xwe yê delal kulam dilûrand, li dijberî êşa jiyanê nexweş dikeve û nexweşiya pençeşêrê wê dîl dikire. Di 18 Qanûna 1996 de Ayşeşan ango Ayşana Alî li İzmîrê di nav bêdengiyeke Kurd de jiyana xwe ji dest dide û li welatê xerîb li İzmîrê tê veşartin. Ayşan ele vay tanık ele vay nazdar ele vay kabil ele vay وأنا كلي كنت يرجع أنا سوق بريبة الحيشان علي بلاد برفاجة كما كملت كده شاف ما وعرف بله هکه خیالا و مزن به دوی تیکوشین او وینا وجی او قس مزن به دکو هون به خیالین خواه جیان بغملینن کیبانویا موزیکا کردی عیششان یک جوان کسایتان بکو به دنگ خواه زلال به سالان ده دل و میجین مده هستین اوینی هستین اش و شینی و هستین حسرت مزن آفرد و هینا جی دما دنگ و تیبی هستن هستین کج دلین مده حرکن میجی ما دخاریا کوچبریه که مزن aman aman
نادر بني كل خدي بكذا مال بابي بفساد نيارا نادنا منو خلق دلال كردم صريخ أمان 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 أمان